Jadi guys, kita lagi di taksi. Kita mau nyusul janjian, dan nggak mau nyusulin sih, kita mau janjian sama ibu ke di Rome Termini, namanya itu terminal stasiun kereta gitu. Nah rencananya kita mau ke Florence. Duh, di sini dingin banget. Tapi aku pikir nggak sedingin ini guys, sumpah. Dan di sini macet juga sih kayak Indonesia gitu. Maksudnya padat. Kerja kali. Iya, kayaknya juga jam kerja juga. Karena ini hari kerja, jadi di sini beneran hektik juga. Dan lebih banyak orang yang pakai kendaraan di sini. Gitu. Jadi sampai ketemu ya guys di Termini Station, Rome Termini Station. Oke, bye. Sekarang udah nyampe Rome Termini, stasiun kereta api di sini gitu. Nah, habis ini kita mau ketemu ibu, tapi sebelum ketemu ibu kita beli tiketnya dulu ya guys. Hi, good morning. We are going to Florence. Kita mau belanja banyak banget di Florence. Five, gila, five. Kita mau belanja di Florence. Jadi Florence itu adalah tempat terbesar, outlet terbesar yang ada di Europe. Nah, gue bingung nih kemana. Ya sambil jalan bisa ya kayaknya. Yeah, but I don't know, if you wanna eat, we can find something, I don't know, fast here. Probably there is something. But we If you can wanna eat in the food court, in the mall, we can see. eat up food in the food court, I think. Or we can buy some little things. Yeah, why not? Probably there is a Mac here for sure. Dingin. Ada sama. Dingin loh. Panas ya. Hati-hati ya, di sini copetnya. Copetnya parah banget. This is a recent government regulations in order to travel on high-speed intercity trains. Si cewek pengen gue tonjok ya, latihnya kayak gitu banget. Jangan mentang-mentang lo bule ya. Welcome to Florence. Florence naik kereta api itu 1,5 jam. Just nggak pakai stop, directly. Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti katanya. What does that mean, benvenuti? Welcome. Oh, welcome. Benvenuti. Welcome. So I think we can take a bus to go to the mall. I don't know honestly. See, there's a train also. Yesterday, you remember, we was looking. The train was like an hour and a half, something like this, and you have to change also a bus. Now we check in the McDonald's. Yeah.
the biggest outlet di Florence. Jadi semua brand ada. Kita ke Bottega. Very nice, very nice. 2380，2380，等一下，我要把它卖好，出去了就不来了哦，出去了就不来了，从这个包，我们要走快吗？走快，对，我们要走快。Itu mie apa ya? Lucu tuh. Dari 1000 loh. 66. Yang putih itu ukurannya berapa? You don't have what color? 37.5. You have what color? Bagus nggak, Cong? Buat ke Bali. Melingkar. Iya bagus ya. Ini coklat ya? Iya, coklat. Bagus nggak sih? Hah? Bagus sih, tapi harus ngeliat nggak pakai. Oh gitu ya. Enak nggak tapi? Coba. That's okay. Kecilan apa Pak? Pas atau? Enggak pas, itu pas nggak? Pas. Enggak, pas itu. Pakai atas deh. 50, 90, 95. 95. Okay. Berapa itu? 500. 6. Cek. Ah, told you here I just come for protection about this. With COVID I didn't came at all, so that's it. That's it. Okay, what size is it? Sir? This is what size? That one is 42. Oh, it's like that medium. Do you have an extra size? You can check, yes. And also, the one is together, right? Yes? Yeah. Yeah. This one? Do you have extra small and small? This one? Nggak penting, tapi beli aja. Extra small. Okay, I take the pants. This is all size or Not unisex. unit? Yeah, you don't have size. But that one, yes, medium. They have a small one? For that one, yes, large, sorry. Large, medium, Small? we can check. We Okay, can check. thank you. Thank you. Okay, do it. Ya itu tadi benar. Bagus nggak tapi? Ini bisa dipakai celana juga. Iya bisa, yang tadi aku bilang. Kamu bisa juga nggak pakai celana. Kayaknya gue nggak pengen pakai deh. Putih tuh bagus kan ya. Iya.
Excuse me. This is nice. Bagus, elegan. Mantap. Yoi. Celana itu juga cocok. Coba tanya. Iya, iya. Iya, kegedean. Yeah, but it's for my brother. Okay, I put this one. Here we have two possibles. Which one I can eat? The first one. Okay, first one. Oke, itu aja. Yeah, 1,643. Pakai kartu. So, good card. Kemana lagi kita? Itu Alexander McQueen. Iya. Let's check Alexander McQueen. Alexander McQueen. Manja lagi. Lagi banyak. Biasanya kalau lagi nggak COVID ya, lo bakal nemuin banyak orang Indonesia di sini. Sekarang lagi nggak ada. Nggak ada. Tuh lo bisa duduk situ sambil minum-minum tuh ya. Ngerokok dulu nggak coba? Ya, lagi Ngerokok lah. ini deh. Udah, Taruh di situ tuh. Ayo, Dea. Ayo, Sarah, aku naruhin dulu. Salah cium. Kemarin deh. Nuna. Di Paris kali ya, di modelnya. Di Paris juga segede gini. Nah, ini hitam nih. Bagus nih. Nah. Maybe I can do for 6 years. Yeah. And for 10 years, and for 10 years old also for the pants. The same one? Yeah. Let me check which size we have available. This is the small. I have 6 and 8. Okay, 6. Can I see the 8? For my size. Okay, I take this one.
Thank you. Bye. Nah, enak kan kalau belanja di luar negeri tuh harganya gila-gila, tapi ya gitu, kalau mau pergi ke luar negeri sekarang kalian harus pertama bikin visa. Visanya udah nggak kayak dulu lagi. Tadi kayaknya Fendi belum deh. Fendi Belum. Ke situ dulu. Iya, tuh ada Predes juga. Jadi sekarang kalau mau ke luar negeri itu agak berbeda. Berbedanya kenapa? Visanya itu udah nggak kayak kita waktu apply visa seperti biasa sebelum COVID. Jadi kalau pakai Sinovac, kalian bisa masuk lewat Swiss. Nah, lewat Swissnya ini kalian harus bayar visa sesuai sama berapa lama kalian menetap. Contoh kayak gue bawa tim gue. Mereka bayarnya lumayan mahal, bikin visa sekitar 6 juta. Mereka cuma bisa 1 minggu ya? 2 minggu. Masa berlakunya cuma 2 minggu. Itu hampir 6 juta, masa berlaku 2 minggu, coba bayangin. Kalau gue ngambil yang setahun, makanya gue bayarnya lebih mahal. Sekitaran 11 jutaan gitu. Jadi emang sekarang harus keluarin uang cukup banyak kalau mau keluar negeri. Kecuali kalian pakai tapi semua sama sih, mau Sinovac kayak mau nggak Sinovac, semua sama aja sih sebenarnya. Visa sekarang udah lumayan agak mahal karena ketentuan dari negara masing-masing itu berbeda gitu. Dan kalian kalau mau liburan mewah kayak gue, kalian harus ngumpulin uang banyak, karena kalau gue liburan kan gue capek sampai negara, gue nggak mau pegel. Jadi gue naik bisnis, tidurnya di tempat yang bagus, makanan sih enak-enak tapi mahal-mahal ya. Kalau Eropa, gue kemarin makan berempat aja berapa? 7 jutaan. Tapi itu worth it sih, karena dari lama kita kerja kan, terus waktunya liburan ya emang itu yang harus dikeluarkan. Jadi it's okay, never mind. Lewat mana nih? Sini. Nah, ini lucu, babi ngepet. Tasmania aja gede banget. Ini lucu nggak? Itu bagus. Lucu em. Gue mau ganti style di 2022. Gue mau ganti style. Gue nggak mau kelihatan teteknya kecuali ada sesuatu. Ini apa? Ini bawahannya apa? Simple tapi G gitu. Simple tapi iya. Buat pakai jeans. Ya bisa itu. Pakai celana jeans biru. Kalau nggak gombrong kan? Iya. Kalau nggak yang itu tuh celana yang bawahnya. Iya. Kalau yang biru belakangnya lepas, coba. Kalau ini belakangnya ngiler gini. Tuh, gede. Ya karena size-nya 40. Iya. Kalau ini dia apa? Alhamdulillah. Tapi ini nggak bisa dikancing lah deh. Coba dia kancing deh. Di atas sini deh. Apa nggak dilipet kali ini? Atau dikancing coba? Kalau Kalau kancing kayaknya impossible. Tabisi. Enggak, harus di atasnya. Jadi ini agak mengkerut. Nah, Tabiso? Mana? No, tak nyampe. Tak nyampe no. Coba no dikelipat tuh. Beli bakso. baru alor. Lora. Lekas dulu Ernest tuh. Selepetan dong deh ya. Lu mah udah berarti tuh gini. segini. Enggak, maksud gua segaris gini lipet lagi. Gila ya, ini kadang-kadang deh. Kan buat ngeklep gayanya harus beda dong. Dong. Iya bener, bagus ini. Hah? Dilipatnya. I want this. Cuma 1.200, murah banget sih. Gue jadi alora-aloraan melulu loh. Ayo kita teks Stefan dulu. Terus kita cari. Gue rasa ke sini boy.
boleh deh. Boleh di mana aja boleh. Oh, tungguin loh. Di sini pancong. Duluin jalan kok. Dah, gue happy. Tinggal terakhir belanja di Paris. Mau tahu gimana keseruan belanja di Paris? Oh, gila gue. Ini adalah barang-barang untuk dipakai syuting di Jakarta. Jadi apa yang dikeluarkan baliknya juga banyak. Kita harus menghargai diri sendiri. Pakai pakaianlah yang asli. Nah, gue kalau belanja itu emang selalunya di Eropa karena lebih murah. Kalau belanja emang selalunya banyak karena nggak tahu kapan balik lagi. Ini dingin, masih udah dingin tapi masih aman ya. Iya. Nggak terlalu dingin. Arrive di station. Kita naik station lagi ke Rome. Habis itu packing dulu karena gue sama tim bakal pisah. Gue ke Geneva, mereka pergi ke Paris. Kayaknya kalau orang Italia tuh kayaknya kecil-kecil ya. Orang Jerman tuh gede-gede kayak gede banget. Jerman, Swiss tuh gede-gede. Kalau Italia tuh emang Bekel-bekel. ya udah keju gitu. Ya kayak melting. Ya udah spaghetti. Spaghetti de la Hoya. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Oh my god. Mau jalan loh. Mau jalan loh. Oke, kita mau beli makanan karena perjalanan cukup jauh, 2 jam. 2,50. Nomor 11. Oke, satu lagi 2 euro. Oke, another one is anak kemarin guys, 50. Oke lah. Oke, kita udah sampai Roma lagi. Sekarang kita mau ke hotel, mau packing. Iam sama Abai mau beli makanan. Karena besok gue ke Geneva. Kita berpisah sampai ketemu di Paris. Di Paris 3 hari cukup, 4 hari lu ya. Berarti ya cukup. Nah, lu bisa just tip tuh deh. Sambil nunggu gua, lu jalan-jalan. Minta gua kenalin orang Indonesia di situ. Jadi lu aman. Dingin, tapi masih dinginan Swiss. Swiss gila. Kemarin sempat 0 derajat.